Koti ya KITUI nirungikite kithurano kia kuthura kiama bakurungamira mubira jwa maguru nthigurune FKF kiria kirarikithithike ntuku ya RUUJU gwati mbaru mubira kaunti ya Meru bakionania kurega kunganirwa kwao ni bameneretie mukariri giti wa FKF bakiuga ni wao gutumira KFA kienda kwangaratania ithurano BBA ndi bakiuga bari nama bikomba na kuthithikarua. Ngwatano FKF ndene Kenya niyo ngwatano itikiritwe kwithwe kibangane mantu jegi mubira ya maguru ndene Kenya na mutherero RUUJU kiama giki ikirerigeri gwita ithurano ne kaunti mwanya ndene Kenya india mabunandi ithurano bibito mbagutana mbere ujoni makoti nterecha KITUI kukurukira mugambithania karani Elizabeth Wairimu kwithwe ngwikite ithurano bibi rali bigitwe RUUJU tariki 9 kuma 3 na igoro the candidates through electoral body barali bakwewa briefing na ura ithurano bibi kiendelea lakini narua court order kuma ikoti ya KITUI kuma eguteria ithurano bi mwankalira kesi iwe kathikirwa na determine ELIAS MUREGA umobara romba gitika munini mukarigite ajendene kaunti Meru agwito ntepo munandi bombo tuma rwangiro na kurungamira MUBIRA ne FIFA tokorotera Kenya kairi nonto bathina iji weze statute ya FIFA itetekerete ni interference ya government kana inya court kana ene gechunje kia thirikari kuinterfere kana gutonyera mantu wa MUBIRA kuona 2021 mwaka wa 2021 lere amina ombere ku fire federation kana FKF executive FIFA ni ombere kuita ban atoa ban until 2022 area CS amina WETIRE akristi tabak officials baria kwa hiyo ingerekano emwe kuonania tukendelea either court kana thirikari kendelea kuinterfere. We don't know if FIFA iteto that sanction. Na remember ibito bateri ko host AFCON. Na thaira to ethira tukibana then opportunity AFCON yomba kulira au na nuize host AFCON twena tori betu Tanzania. There are a lot tomba ko benefit as a country both in terms of our economy na inya ngoge na inya resources ikomba kwezaza zairo kona BNB bingi bikigitwa na kinyo ntepo nkoroki katimu ya Kenya yomba kurigira guchetha michetho kiome onto barapo bakureta thina nkoroki. Again this other association irethro chi registered as sport tax lakini tena that mandate is FKF ina ne recognized by FIFA the moment to atone other association then to ban from also participating in international matches na Kenya kedro ina. So these are things to kuga let MWENDWA na barabara yau bakama utikiriare baugenya tiba botumira proxies hizi to Kenya Football Association dami igwa kiremanto management of football kumarira ndethro ndi MUBIRA ene miaka mingi lakini naru inyoga tega inyoga etoga search iba otemenya kuringana na ELIAS MUREGA ariga thina iji onthe ijene na MWENDWA ariga kwa kita kau konthe ethito rutongerie ne mubira jwa maguru ijwetera tuna thina ndene Kenya ya ike tukuga MWENDWA no kumenya thairia CS amina aria kuthura ni kinonto wa mismanagement of resources cia football the same way na ndinya no kuigwa nya waziri zawe mul comment nara kwirite nyawe teguote bateri kwethro nyawe qualify kuromba gitekia vice president togo twire 10 years with the president of the federation na ndewe choka nyume Petra ikendoromba kuraizi we munini owe na no kumenya ogwe through wathani bwaku butumite MUBIRA zwithirwa tutekinyete arazo bateri ko ni MWENDWA your time is over. Like kuromba baraba kalirete especially the federation negete either in a smooth running election ire free and fair rather than kutumira proxy kuita koti kenda tuina drezi nyingi chia ithurano na muthine na ndi MUREGA kethwa kire sport Kenya akabere nyaba ibatigire bieni ibiko thonde kora ko baterie kethura tio bichokiro contingene imenyere chitu chiongwa other organs thirikari bien the ranja organ irebateri ko help
ku raise standard cha bieni na through Sport Kenya ire the mandate ku manage stadiums na all the stadium in Kenya na go chi upgrade na go chi maintain ito baromba if mutenderea kugeta bieni bibia preabo na standard chao chomba kwa maintain then inayo ne bate record it is padded for now non to boy mandate ire to boy ensure bieni bibi ebi kubwa na be up to the international and national standard nethera ne kuremerwa ingogezi then ibapaterio chokia county every county komba ku maintain the infrastructure chiao through organira bomba nyabongwa kugeta which nyabo no bagite kind of corporations within the county governments ikenda bomba ku maintain be closer na nya revenue ikethro ni go pro back to the community kana counties ira bena bieni bibi muthuri murioki wa RUUJU mutirjo kangangi